thukuru-ini uyu wa mwana wa Wahunduru uria uri gicigo-ini kia ubunge kia Mathioya kaunti-ini ya Murang'a nikuo atongoria ya Bondi ya kuramata kigina gia CDF guku bururi-ini marekinyitie hindi ya kuruguria tabarira ya waki wa irathi niretarirwo muigana wa ciringi milioni 7.5. Matongoretio ni murugamiri munene wa Bondi ino Yusuf Bruno. Atongoria ni manyitite mbaru uria icigo ngurani cia ubunge cikoretwo cikihuthira kigina kiria mamukagira gia CDF guku uthurimi wa tabarira ngurani ugithie nambere na niguo gutigira iria ciambiririo ni ciakinyanira. Na kwa sasa serikali kuu imetoa mwelekeo si kwa CDF lakini kwa mashirika yote ya serikali kuhakikisha kwamba tunafuatilia mradi ambao ulioanza tutekeleze hadi uishe kabla ya kuanzisha mradi mpya. Mwena-ini wake mbunge wa Mathioya Peter Kimari ni anyitite mbaru riendekithia ria kugaya kigina giki kuringana na namba ya aikari icigo ngurani guku bururi-ini kuona kuria kuri na namba nene ya andu kigina giki igitiganaga. Ni mahoya makwa na matanya makwa ati ni turikinya handu tukarora apart from size ya constituency uria igana tukarora wingi wa andu uria maigana nigetha constituency imwe itikahanikaga ta irahinyiririo. Nao aciari a thukuru uyu ni mahimbirie waki wa irathi ici makiuga ni itemi rimwe ria kwambatiria ikiro cia mathomo thukuru-ini uyu undu uria ungigacirithia miturire ya ciana ciao. Ni ehereirio kwanza aciari tondu aciari nio mangukite nigetha mafandi project ino, but you see when the national government came in to their help ni koretwo kimateithia muno tondu especially nundu wa nyihu wa mbeca na tukaremwo ni gukorwo tugikura nundu wa maundu macio mangi. If you look around, the buildings are dilapidated, classrooms are not standard size. That obviously leads to congestion and stress levels and indiscipline. Waithaka Kenywa, Kameme TV.